Oy, sa diti kina Pintas TV dito Ilocos. Nay, naman kita anda jay ama nga gayak-ayak iti ka. Oh, pastor, kumusta? Apay uso pala ti kasaya? Ayya. Kidi mo kaya tayat ka. Makita ta kata barbarnik kanta kati ti tilyar mo nga pag blower mo no ka. Di pa nag-second crop. Ayya. At taga Australia. Wah. Kanay kamang kan, hindi na-grip ka. Wah. Awang ka na ti grab. Kung agrara ko dito ko di Australia, mano-mano. Wah. Binid-video na. Ayya. Apa ya kay kuman patasin man, di kay kukum tatay. Ba? Ako galing nga talaga ni pastor Kapti ka sa ti technique ni pastor. Sa ti pastor nga may isa nga mararamat dito'y church. Napigsa tangin na ngamin. Ayan na may kuyo. Kita nyo kakapsat kinigayem, mga ka-viewers. Libre angin. Libre angin. Baka sakali, adan to ti mangtidking ka ti blower nga iti irek. Kita anda kada kita ka-viewers tayo iti sa baling nga nasyon. Baka mangtindan to iti blessings. Kita inyo ni pastor. Ni Peter. Ay won, ati December siguro pa lubos ti apo. So kastoy kakapsat iti Original pa nag. original idi una nga panahon. Idi awan pay repair. Dito pagyayak-ayakan nakakapsat kinigayem ket na may isa nga kalub iti kwa ti electric fan. Nakusar. Ito ti pinagbalinan nga inusar kakapsat kinigayem. Ayya. Anya klase nga bagay na toy. Dataktil mo ti bukol na. Pastor. Anya nga nagan na nga kalata variety. Dete ko dito. Synchronize. Ay. Ate dataktil. Nya naggapasab di banda na jay. Diyan naggap. Ay jay. Kapin nagadayo ka nga nagkaya-kain. Dete. Diyan agriper ka diyan ko. Ayya. So dito pagay mo? Lagay ko dito. Ate nay tama? Oh, glory to God, hallelujah. Talaga nga sinong batang man ni Apo Diyos ni kararag mo. Praise the Lord, hallelujah. Kami sa kanan tindanong. Kami mga tindanong. Kitain nyo Ha? Oo. Gini. Okay. Praise the Lord. Okay mga ka-viewers. Kita nyo ni Pastor nagkakayak agilain iti irig. Ito igit